Imphal Nayani Devi na pau pajari ahan bada maru oiba pau Manipur da ngarang COVID ke sample chanipani phumpa test tawbada positive kunma thoi thengnakhi tika utsap sayol amaga sangdokre CBSE na loba kumji jahi gi class 12 ki board exam yaithokre aduga class 10 gi na cancel tawkre amasung machi oiba chinjak singi kanabadu miyam da ningthina khanganabagi damak sarkarna ahar kranti mission hodokre Laibak asida COVID-19 ki laitat amuk hana sandoragriba sigi yang laga cheksin bawat pagi thong sing tokpinaba haijari tangai pataba cheksel tharong singak nasat pagaloinana chaihini phumanga ki mathakta leiba mioi khodimak suksoi choidana vaccine kapthokpiyo yumdagi hekcha thokpada face mask supiyo mi amaga gi marakta phuttaruk lapna leibiyo mai mit amadi khut satoina hamdoktuna tarutanana thambiyo haujik mapung aiba pau Manipur da ngarang COVID ke anoba case kunma thoi thengna baga loinana apunba positive case ki masing lising kunma panchangma buma thoi shure Rajya ki COVID-19 command control room na ngarang numidang wairam thopa cherol amada hai nauna positive oi ki sing adu Imphal West dagi tara Churachandpur dagi manga Bishnupur dagi mari Thawbal amasung Tengnopal dagi amamamni Imphal airport da ngarang passenger chama tara tare test thawbada mioi manga positive oi bet thengnakhi Hairiba matam asida laijat asina mi sibagi pau laite mioi taruk naba paduna discharge tawkhibaga loinana hujik phawada discharge tawkhiba apunba masing lising konmapan sumna yakhaini thoi chure naba phabagi changna chadam arpudrani 5.2 ni hujik active case sama kuntrahum doi leiri Rajya asida COVID-19 ki vaccine kapa yaraba mioi khudima vaccine kapthokpa ngamnabagi pandamda COVID vaccination gi akhanaba tribe tika utsap ngasidagi horga chayol amaga muk sangdokle haina Rajya gi COVID vaccination core committee gi chairman Dr. K Raju gi cherol amana hairi Central Board of Secondary Education CBSE na loba class 12 ki board exam yaithokre aduga class 10 gi na cancel tawkre Pradhanmantri Narendra Modi na ngarang Kendra gi Shiksha Mantri amasung atai makok thongbo official singa New Delhi da mifam pangthoktuna mathang thadagi hongnaba tawriba CBSE gi board exam singi matangda khanakhi Pradhanmantri na hai sarkar gi oinadi mahiroi singbo asoi angam thokhandaba haibasi mangjil thaba miengni mahakna hai Kendra sarkar na mahiroi singi academic career da sokhandanaba honabaga loinana laina asibu sungak thoknaba honari Laichat asigi hujik oiriba phibam asigi yangtuna school sing thingjinbaga loinana mahiroi singbo asoi angam thokhandana bagidamak class 12 ki parikha su yaithokle Sahi asigi June amada COVID laichat ki phibam yenglaga parikha ge anoba matam lepkani Mifam aduda class 10 ki board exam cancel tawnaba amadi board asina semba objective criteria da yumpham oiraga parikha gi fall sem sanaba warep lokhi COVID-19 ki case hengalakliba sigi yengduna Rajya ke amarumna board ki exam sing cancel tawnaba dabi tawrakhibani tabiriba pawasi akasbani Imphal dagini Machi oiba chinjak singi kanabadu miyamda ningthina khanganabagi damak sarkarna ahar kranti kauba misanama hodokre misanado hodokladuna kendra gi haksel mantri Dr. Harshvardhan na hai laibak asina COVID-19 gi chaitheng mayoknaringe matam asida machi oiba chinjak sing ningthina chabana laijat asidagi ngakthokpada chauna mateng oigani Balance diet ki maru oibadu palladuna mantrina hai haujiki matam asidadi machi hanadagi hana tangai phadaba haibadu oire Bharat na masung malem asina chaba phangdaba amati laina tina kayagi samasya mayoknariba asi kokhanbang amnabagi damak mishanna chi paikhatpani Laibak asina darkar leba calorie ki saruk ani hena Bharat ta puthopa ngammi haibasi thijinbadagi khangba ngamle adumoinamak laibak asida machi obi chinjak chaba phangdabagi samasya ji mayoknari machigi maru oiba maram amadi machi obi chinjak ki matangda miyamna ningthina khangdabadagini wakhal asina mangoinaraga utam ahar utam bichar haiba kholawa loinana ahar kranti asi hogdukpani
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngarang numidang वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुतांगदा राज्यपाल सिंह अमसुंग उपराज्यपाल सिंह कोविड-19 लाइचत की मतंगदा वारी सानखरे लेबाक असिदा कोविड-19 की अनोबा केस की मसिंग हेंगलकलिबा सिगी येंगदुना मियामना मसिदगी ngakthoknaba चटना कांगलोन सिंह हेना मपुंग पाना ngakना चटहनबगी पांदमदा मिपम अदु कौखिबनी हौखिबा चयोलदा सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना मुख्यमंत्री सिंह कोविड की ओइरकलिबा फिबंगनि मतंगदा परि सानखिबनी कोविड-19 की केस हेंगलकलिबा सि थिंगनबा माइक्रो कंटेनमेंट जोन सिंग सेंबगी तंगाई फतबा लई हाइनसु श्री मोदी ने मिफम अदुदा फोंदोखिबनी मिफम अदुदा प्रधानमंत्री ना कोविड-19 थेंगनबदा अकनबा मियेंग चंगनबा राज्य सिंगदा सु खंगनखिबनी लेबाक असिदा हौखिबा पुंग 14 दा कोविड के अनोबा केस लाख अमलिसिंग मरफुमरी चौहुम हुमफुदान थोइ थेंगनबगा लोइनाना अपुनबा पॉजिटिव केस की मसिंग कोटी अमा लाख 59 लिसिंग हुमफुदाउ हुमदोइ चानिपान 15 सूरे हक्सेल मंत्रालय हाई हौजिक फावबदा कोविड की वैक्सीन डोज कोटी 13 लाख 13 लिसिंग हुमफुदा मापन हेना कापखरे हौखिबा पुंग 14 दा मियोइ लिसिंग मरफुनी थोइ चौहुम 13 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखी हौजिक फावबदा कोविड की अनाबा कोटी अमा लाख 9 लिसिंग 13 हेना नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखरे नाबा फरकपगी चांग हौजिक जादा 49.2 दा लैरी हौखिबा पुंग 14 दा लेबाक असिदा कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोइ लिसिंग अमा सुकना 19 सिखी मसिगा लोइनाना लैना सिदगी सिखिबा मिगी मसिंग लाख अमा लिसिंग हुमफुदानी थोइ सुकना 45 सूरे हौजिक भारत दा कोविड की एक्टिव केस लाख 19 लिसिंग 45 हेना लैरी इम्फाल दा ngasi phungba pause singi maru oiba pau singi da hojik waihengbang Washington leire Washington थागतरी ने कोविड-19 की वैक्सीन कापगे अखनब ड्राइव टीका उसब चयोल अमा सांगदोखिबा अमदी कोविड कमरी लेनबा पाउसिंग मुख्यमंत्री ना मोइरांगदा आईएनए ने फिरान सिंखतखिबगी हुमबुद्रा तेरे सुबा कुमन थौरमदा फोंदोखिबा वाफम कौब्रु काफम की थोंग थुगाइरम ले हाइबने सिंगबा पाउनांग असि इम्फाल दा फोंबा पाउचे सिंगी मरोइबा पाउ ओइरी कोविड की पाउदा टीका उसब नुमित 3 सांगदोखरे मणिपुरदा नौना मियोइ 12 पॉजिटिव ओइरे एक्टिव केस 119 सूरे हाइबसिना इसेल एक्सप्रेस दा हेडलाइन तौदुना फोंगले पौनफमदा इंडिया दा रिकॉर्ड ओइना पुंग 14 दा पॉजिटिव केस लाख अमा लिसिंग मारफु मरी चहुम हुबुदानी थोइ हेंगतखरे मणिपुर की ओइनादी पुंग 14 दा मियोइ सनिपान निफुमापल टेस्ट तौबदा 12 पॉजिटिव ओइखि पीपल्स क्रॉनिकल दा एरोप्लेन दा लाख 5 यावना अनौब पॉजिटिव केस 12 थेंगनरे टीका उसब चयोल अमा सांगदोखले अमदी मॉर्निंग बेल दा पुंग 14 दा इंडिया दा कोविड की अनौब केस लाख अमा लिसिंग मारफु मरी चहुम हुबुदानी थोइ थेंगनखि हाइना हेडलाइन तौनरी आईएनए की फिरान पाहनखिबगी हुमबुद्रा तेरे सुबह कुमन थौरम पांगथोखिबगी पाउसु पाउचे सिंह हेडलाइन तौदुना फोंगनरी थौरमदुदा मुख्यमंत्री एन बिरेन फोंदोखिबा वाफम नेशनलिज्म की वाखल चेंसी मरैबाक नुंसीबगी वाखल चेंदबा मियोइ पुंसीदा माइ पाकलोय हाइबसिना सनालैपाक संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी हुयेलन पाउ नहारोल की थौदांग इरैपाक नसिंबदा हेडलाइन तौरी पौनफमदा गवर्नमेंट की मथौदी मियामबु नुंगाई हनबगा लोइनाना शांति ओइना लैहनबदुनी अदुगा इसेल एक्सप्रेस तना मोइरांगदा अहानबा बोम ताखिबा मफम लैंगाकना लोक्सिनदुना म्यूजियम ओइना सेमगतलगनी हाइबा मुख्यमंत्री की वाफमसिंग असि हेडलाइन पाउ ओइना फोंगली इम्फाल फ्री प्रेस तसु कुमन थौरम पांगथोखरे हाइबा पाउगा लोइनाना मोइरांगी आईएनए हेडक्वार्टर्स ngak सेनगनी हाइबा मुख्यमंत्री की वाफम अहानबा हेडलाइन तौरी कबूर सिंह काफम दा लैबा आरसीसी थोंग थुगाइरमले लाइफम लेन खुरुमबदा अथिंगबा पीबा परातंबीबा मथौ तारे हाइबा फेडरेशन ऑफ हाउमी की वाफमसु इरैपाक्ता अहानबा हेडलाइन पाउ ओइरी हुयेलन पाउदा सखंगदबसिंगना कबूर काफम की थोंग थुगाइरमले ngak सेनबा लाकपा पुलिस सु संगहन खिद्रे संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश अमदी मणिपुरी दा कबूरुदा लाई खुरंबा लाकपा सिंगदे अथिंगबा पीरोई हाइबा कमिटी ऑन प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माउंट कबूरुगी वाफम अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली सीबीएसई की क्लास 10 एग्जामिनेशन तौररोई 12 की दी यथोखरे हाइबा पाउसु पाउची अयामबगी अहानबा लमाइदा फोंगदरी नयने थागतजरी वाशिंगटन लोइसिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba face mask supa futaruk lamna leiba khucha amadi mai mitaru tanana thamba haiba achamba thong ohum singangna chatpinaba amukana ningsingjari aroibada maruiba pau amu anna manipurda कोविड के सैंपल 454 टेस्ट तौबदा पॉजिटिव 12 थेंगनखि टीका उत्सव चयोल अमगा सांगदोखरे सीबीएसई ना लौबा कुमसी क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम यैथोखरे अदुगा क्लास 10 गिना कैंसिल तौखरे
ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯍꯥꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯟꯇꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫